tu chun start two factor chu meta start two factor verification security ko na chun zero ko me lu jeng ta nang security sar kham lo ya na zero ko 6 time abala next step hichi login process cho kati chu register bolang chi ta bang bang ya na country ki bola na number ki type du ai wanga chu hichi ta bang bang chu I ham ta apps ki dil khala login process interface chu ki bang chi kati tu chun DSMS verification me tale get me tale account nei sa number phone number ho chele refer ID ho ngai ta lo na iti tu chun ISR chu hin just ISR chu ke validator ka pan ya ke ya chu ISR chu abala next step me tale number ni select dedan hai okay meta okay men lang khari select bedding LOV love to in select the aim ho le kilometers LOV abala next step sim khat bo no koi hina chuna pona hai pa he asimo mo nga hi ni ka bu na ni na bu le na IP le vena hete achung pe na phone number ko send hin me ma satale phone number ko ma blue color pa ho na hin meta pa he phone number ko ma chalai chen meta confirm aban le message to sta alai pam khat askan na pam chacha boring ta khala ban le khongai ta to chu khongai ta rita tem chu ga amazing ti SMS kitin alai pa sen na amazing ta zero hinam na register na pa chu zero le dina ko zero ki sen ko na le back ball kit delta yap sang lutin la anoya pang sen kit tale anoya phone number pa na anoya pang sen tale tu chen first pa sen chai ta na confirm abala message tu skit in lang send that send kit tale yam tiana te kana cha zawa chu zero hello hele chun te kana zero pa khoi mele pe ham airtel hele airtel option hung do diana hele le data chu zo pe hele kho tu chen delta app sang lu kit tale ga ve hete success lo tu chen I have send string next step to me tale no ya pa na confirm success that idan le tam ga ve ta 1000 long ne khna allow ga bol ai to ya cho pa mai ka sa wa liang in allow to bolta aban ban ki hel beta allow bolta aban le na dag mona ne ko nom le minu chu ga me ti anu le nga minu aban le brightness mut na anu le nga ko ga tor su le chen ida ka dag mona ne ko thei cha system ko na dag mona ko le chen nano be light yang na hial kit thai na tak juga ko ida dag nga bol ti chu ai pile heading ka chu 1.33 delta coin daily a jong ki muzi cho di news a khona bol zina chi tan na ase pen pa chuna kan sai de ai khadna daily a di news a ko post khat pe bera common ga bol 1.3 delta coin ki muchang chu kan hil pe beri ipite bol dham tel anu ya dap se me ta lai pa chu di news a na daily a comment bola 1 delta coin 1.3 mudan chu kan sai ri chu alai pa ko dap se me ta nu langa ni na hello dap minu ko ma alai pa khla dap su me o DAPP tu chen di news a hang lu tale ichena borziam na borzi lo dan chona ba jo sha wang ka po ji lo na kha ve la kong lu ji na ga ve da lot ran chu ga me ha lot ran chu ga me ta
heading khat chu delta jong hi user interface ti ha apps upgrade an bol deuh ya tu hafta lo le next week la khun a feature hung chi share kit vet update group on mana board ya mo group mga mana ngin na new si manan so hi chi kan bole hin chi bol wanan ti pa ho hi pa ho ka lu ji akan vet ji intin hi ti lo wa ho in ke he ji lo na group new so ako na nan se yo bo kan vet ji cho ai chu a board an ne thau de ya video ang ta si mo me ya na hoila ya balance sum ham ti ho chu hi ai pi la chi loading hi chi na nga he stuck thimin an het paula ho he ana nge ti ba ta ki ti chi wa chu ga bet khom he ti kai bo chu hoila la ya na balance za za mam tham khat chu ek ho ga da ga za pom ta ka ti ya ai chu ne het wang chu ne het thau na chu na di news sa thi ke bol di pen athem mo sa di new so nan khat ji ho chu comment nan bol ji ho su na kan ne vet ji neo chu ka het thu ai wanga chu asu asa yang ke thi bi set lo di news sa he daily ai lu na comment ni ga bol ji 1.3 delta coin chi mu aban le pi ha balance sum na jangum na pi pi e chalai chu lot do la padi ya lot do lo ja chi ki da thai lo chi ka thi he o ai pi le ai pi la ola na ai pi la ola an lot do phal le na bol ji ji le na di news jang chu daily 1.3 ki mu ji chu aban heading khat chu na mai jingka langa comment na bola reward am lawa hele sun ham nil ham timing mining timing tabang ki cho hama dong hina kya yong hi sunang chu jingka lang ka bol credit nai lo adan hi zan pungji lang ni mai thela kya mining tabang a khas 24 hour zo lo khun khat be comment ni bol na ni khana dinga 1.3 ki muzi che ai yong le hi ti chai ta ta na hi cho lo le na vele chun na nang mat nge bro ke pam be se jenge ga bol do kalung kham ke ta to jing ka pa na sa boy pi ke bol do the mo lo ai yang ni la jeng ke pam me bro la la ai yang lo nge la la